Azamu nipa ya pare wanse obuza se ko finade nipa ti awon ya wo ade kase mem brema benya pono na nipa pe awabo television TV say no first time so subscribe, like, comment na share na unya bi so enya bi hwe be dia wo bi am so ada se bibi chi wadwen na be se na screen so no fa na efa wadwen chi no fa ho eno so be kan kama e di amamedi ni ko fi afiri se ne so se ye de ensem no be mo su ko na dia draw ye mpe gidi bia ye mpre ho na me na me di kan dia asem ne ba ye da bi ye nya adaji be mo su ko ne hu ba bia asem ne ni puma si bire wo ansa ye timi awo ni dia ma ya ye se ye nua no popo TV no omo do omo pro mo ho enti ayese odi karabuku ayen katenkwan wokori dim awusua mafa krata na krata na mafa no nsem na makuche wo so nse guso ni na aye osi ade ayo Dr. Ajimabadu obi bisa se ai oya bunini oya domani a asema papa ya ka no ni se nya nti na oti a wasumbe o tan tibebo da ka bebo yes etipani pa na sebi oka ze unu se abuzabon pese buza de ba hene se sampa wetin waka me ntime nwase a ekoso ni mu bia na da tere pese buza na Ajimabadu osi ade yo Dr. Ajimabadu se ibanijo pi ti obodom ntokwa sama ekoso ni mu bia na de tere buza sa ade se ensema papa ya kana busia ensema no waka bebrebe ne de metutu no na poso nsia bese yankoni yankon video ni bimra ye hwe wi a menya abotire na biebie nsemu mako wonso ye de ye pen ndwen e de ato ni ya hwese ba de da no e ho na osi ye de to ana e hwe bi mesisia mangene sa otimi mo mangene obida otumfo ya mangene ontimi mo mangene asembesi enti duma singene fiapre hene yesrono otumfo asante hene ontimi nyane mangene so far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs otumfo ontimi fa mangene ma abra mementi asie enye possible o tasao kwatu kura oka meda mabuso nam kura medam amabrofo baba bayim na menkam na mane nya tentene ye nua fia prehine otibia asase so wobono a mo amra na abonofo nipa na otina asase ne so no yamfa janto anko na nanmanim enko srabe se ho ba na de ni mu ayedu ba ma ye kwane yempaja fia prehine menti ye oye manyana na ma asase agibiaga na mo asase oteso na ebidia okasaw onhye otumfu ase onye ne moja me de kakra nim no se oye danjirani akoko ne mane nama okopie tachiman obaba pie domase number 1 na asase na oteso no ba oye ne dia prekope na nya ono no bejira obia menti ese domahene menti minhira fia prehine nya na mahene nipa betuma hira no amana ye manhene eye domase number 1 say ya nende nkamasem wo be mabu maka ne say awie no na ne ende bato aso ne say nokure ni abonofo ye wo binim wo Ghana ha ya na de hawo na tebaba bi na ya na ba de hawo na ba ono ha na no hu sampa ahemfo banye mienu hene ba akoto na opese oyi ni firi ho no de kokota na bedi ba wa nya koto na bedi ko asenwe ma aka bebe nkokot wa hu na osisi sampa abonofo na no ohu ti obodom na me aya na dom am pese bi mpa meposo nso bi omma be ni samani odene na wo de udisi am oya manhene sa otimi mo manhene yeri kai inset video no ahwe wati yeri kai aye se de mahene se otumfo aye manhene onye king
na me pese me bisa se do ma he e bia ne otan bani so so yonko a otan kuku ewe se ni ti no se gba e di chance 3 kata so na kuku ewe di amoy ni ti moy yeti mi fa chance 3 kata so mani ni imeje na me ka se nyina no e fa na ya kasa kwanya beguo do ma hene o chance 3 onye kuku 3 ana se hinati onye bi di ti ameka sa oni se do ma hene o ye o fo mu ma hene o sa do ma hene ko we di o ma be ye ma hene no e sante hene nti de be nti ana de o ma wo be ye ma hene no o sa ka che o sa ka che ne so no ye ma hene na ma hene bi so a che ma hene bi ana de di kan no be to so yenu o se otumfuo etimi nya fia pe hene o man hene na te so no akasa no anka onya bunu ojanso chief president e ba to mpese mbuza se the man hene be bia wotie no as bunu regional house of chief president e ba to hwan ena do kwatena ho enya man hene ebikurufuo enya henfo nya agrofofo na eto aba ne de ma wo enya pedifo na eto aba ne de ma wo a otimbe ye sa president no obebi akosi awie ana se bi na nchie ni podia anka ne to no o konfo enka wonsem ti de ma hene ma men kantro se wa ma yonku wantwanku a wontwa du o jaze wontwa du esa se otan ye fa nyaman kunsu ye fa nyaman ebo man tikate bokro ti de ye na tikate na wo ye no ye ba se me de tufo ye mo wu jina de ye mo ga de so otena ye mo ga de so odu nko bofa na kwara isuwa onantie na alma da ye papa me bo wabaso etena de na waka no wa ye ho besipa ani ko mi aban ti ataso be nyasafo a de bia se de gru ubedi se wu sa de to su miensa o se ono court asem se court ebu asem na se ekode masante hina ono obetieti aso ni nyina ne se oni sampa hene na Samba Jafra oni no wo asem o asem ni bia ewe Kumasi High Court ni nyina ye se ye be gazette sampa man hene na Samba Jafra na fi ono so ti ne ndumadi a so di se be ankoso be kurumu enu ti ana ono wo kasa no wo se odo prepa edikwato se madidie ana ko boabo no ana ko ye fa ko prison the man wache wahine papa wache sebi ye me for so se bia wo ye no papa na ye boni se nu ti na wanya ada agina be bia ada wa mi si santen no na oni se dia sampa ni mama Samba Jafra tole Samba Jafra se gazeti ni bia wo oba be sia oba de peni ama wa be ya kwara so wa ye dika de bia chi ani ti na wo sa de de to so enan o si fia pe hene emra ono ne ho mo kopa ayefu bia ono fia pe hene obrepo professor Chema Ponsa ebe so a kire wo mo kopa mo cho no mo ma ne so se de ya ono so ni mu be duru na me pese mbusa de ma hene se ono ankasa o ye ma hene na ma hene bi so a kire ma hene Pesa ana kasa ka no ni neduma oni de woju siba de ma hene wo kike na ase enkofo bi se ma na anu mo kase ye kase mani sibreku ma hene yi ase a okwatena na himfie ni ne manfo na whisky bi esi ni nchen no kofo bi kase sa da na no wo kosa gumedi na se no kame ya se na papa no na wo twitwa bi na mbazo no anu bia na bia kofo ta na no kre na agna babu asembisa o papa to bia gana fo bi ka ene manfo bi amono wo nya adwe bia wo bi sa ne se
Nanu whisky no bi Canada chef djuma wo ko no di akọ na asem sebe e to sempa ma nana wa be yi ho ano de to so ezia de twato no abusua na ka to se mabon do na de ti amaye ne sa ne se pese hu na aposo no be bi hia pa eni kwa se Ghana ye didi akro de twato o se de omusisi ni sampa samodua enne busua no sate hini pa on fabra ne so yan beze busa se samodua wo so a kire wan ono ye hini egaya hini ekuko mo hini enchiri ase hini dami ase hini ana wo pa so yo hini no bi sisiri no na do ma hini ni pa to papa ada woni nkola na aya fa agina na asina say won san kai ni sisi so ana papa wo bia du sika bi na woni so etawa na ana ne ba to sebi uni dabiti won papa ne ba to uni dabiti ami pe bi ma wai uni yira mi pe ma abrofo ma mu sebi mo pe sisi wo wo nyama kama obetimi ni bia tena na mbamo mo adwepa ni watimi bia bu mai no ni se wanya bi ka wanya bia anka sebi sama obeka yi akobotu fu nana sa akora kwasesa no na abrofo ni asantefo de etise nipadua ene ntoma etise se bieburu nipa honam ene wiye anase kro dia nipa ebia we dey timi aba ho ati so de enyoma kakra ka ho ansa na timi akosa ya de na do man ni de wuye papa yi e pa tu e man na pasa ho bono ana se wa na kase na wa de se ya fi bono wuni masa o ya wa de se wa de no sisa wa de o ya fi bono wuni masa e ni bi ato ma bam ma me kan se na se o ti ti e ni bono ma wanu di lekobu yefu mu a egba twene e ma wo sa na jo twene ni so be kontonfo na wo sa na yesa de wo sa zo ntunu adi na nyawa obi na pa dia yawo o se etu ama ojere anka na do ma hene ka ma yesa de so yi uni mu nti se do baka te fia pe ni minti no na wada ma mpacho woni munti so woni munti a anka de bia abo a wotuba park so ka wotu mba na ne mpacho mbaza be ka te o se mpani se yesu kosua yentua nka ba bia ni hwe woni anto bo nko na mpacho mbaza bia se wo dom afo nyina mpacho mo do ya sei dom afo nyina wo mo do ya sei na mi bisa se o woni na no ya adwen anyo munyane no ya adwen isaza won sebi won ma woka sebi na kwa sa kwa fufa wo sua na ntana so sua kasa eye ni obeka asema ebese adufuo ebeti ni pa akoma hesa tini wa fonu mu nana na ajima babu o so yo si ade yo ba de yo oboman o si ade yo oboman ese ibu ani so ani so hu se de ko fonu se mi sa o se no wanu ya na yana ni srawada sebi o ma bufra en twem kan twese na sebi ma woni mo afie odawuma na bia wo ye no anke obi asem ekun ene bebe ma ani eje mu sa se bia ko so tie bebe me sampa no na namba to woni mu bia na eni kwa se bi ni na me ka to so woni mu bi se na so bi sa o esa se o se ma wo ka ye no ene me jina so bi sa sa se ni enya ma wa se gofo o ye bebe bia ni sampa sinabel ya so bu kwaji yeso mu twa so kan ase aban ase no de mapa ho cho dada me pato nana
hwe tu nkwarafu tu mo futupa sebi ma wadwe mre fi se pani ewutu ofu a enso ya nkwada wetimi afa ni abalo bonko fa baso nani adifefe obi a yidi ka na ofe kasa ni mo na kasa o kan wasem na ka bi putu pa sani mo na so obi hujuma enye de obi na okika ebusha ensam ne do so ma me fa onsi na asa na BBC no ene madofo bi awoda ebi so bi mo de ko na de odi kan se odi na awoda no nyakasa made nyina na akwabna owusu ansasa seku santi atma oguma hene chiame nana me mawo etiri nkwa ema wawoda pa na me isu apapa afi nso mabeko Canada ni aba Jessica we efi wa kasa wakantima eya kwese efi Kingsley wankasa oba Elijah osei Elijah bebe obi a o papa Kingsley every say awoda pa happy birthday enko enfama after so nyakasa na busuafo aka David Amuako awoda also awoda pa Talita anoche also awoda mi na mo hwetumedi ni pa nya sampetua after so Dennis every yamwa oya yire also me ma awoda pa na mi sua papa pa ana after so yakari na bolodo a na ndị amami na no sentrofo a mo so eta na chi na me no mo esum ofie ba kum na kasa me na happy.com happy na woda ana afi so chama bugo bi tire ni kwabi kwani nka sabuta kwani blanks won so wa woda happy birthday we fi kasa ni CEO eya ko fipoku wase yefa Benisem TV so na ye ma awoda pa ma woda pa afi so ni na no twa bi nyankasa me na so ne so ma woda happy birthday ko fama mia say obi a mo abaso a wabbo ho abaso nti ma woda misle ya ben kwatintin ya hodin eni nyinche de na nyankasa me ho obusha me de wusi me so a Benisem TV ye nya sade ye bida na nyankasa masamle man wo me krum aprade o se adesede onabo kwa na yusu banko nanu mo he efie da so ya asedwere pe nipa be dum ekwa dum ti sa efie wi mu a omo aka nti de adesede ohu video na opese obua na eja owie mo ntade bi anase pabo bi a omo mtifie mu bi afa pane ekra edan mu nyoma nyina shitimadaroma se owo mo bi na betim bi abo o de fa nya no so a na mbere eda so no fafa so na o de ba me de ko na afi so ye gina abu wudi na ye de ama adonfo a omo ho aka so amu he Benisem TV etimo ko omo mo ama yese de ya mboko so nya amode e de omo afo mo bibia tare omo di pia bonte no a na ise so mo nanu na nya nte se omo abo kwa na usu bampo kwani akomo omo obia nilo enim kwani na ho di sa ti yese mo wo mo bi na wo tare bi na peso de mo omo eno so obetimi di abana e di akwakomo aduane nso o de mo omo a yesi ho kwa obetimi di aba ne de akwakomo misa se ni na aka ho bi na dwumadie no etimi ka me di ni Kofi Afie me di usi dasene yaba cha me mo nunu waso esi wo makra